mawazo yaliyojaa ubinadamu, mawazo tuwazayo siyo ya Mwenyezi Mungu, ni mawazo yaliyojaa ubinadamu, ni mawazo ya ubatili, ni mawazo yasiyofaa, ni mawazo ya ubaguzi yaliyo gusumwane ntakana oyawa bae bapure osiko bachandabwo nabarabo kubararere asinde amaene che ninyiwe ekerero kiabo ekamwamu yane inayoke na inche mbaite no moro na abakuwaino na babe ababuraka na abana baino babe kintakana batali nabaise kini yonsi kegocha nke base ko terusia setore igo male ko basaba mabe nyumba yo monene akera yonsi abeire mo base ko nyumba yo monene kende yonsi na geta kerega kaunu to katura ase nyumba yo monene ebi tangro kitamu smoturi teno mwana mientende seitere kia wara mungu ari barwa muabaro igo tata na mienta ebarege korokana gwa mwabo igo mienta tata mukanti pora tikasirikiana pole Vice Chairman abaminto tuarweki ngongonye kiense mienta ari kasimiana senka mwaka tu amenyire nere buja naende karamuno muntu kero muntu asense nabwo ategentanjete yono mwaka bwanze tobole mimono na mono tobole twekawa igano mwaka tu asiriri kwengenche nene naende tugane titomoyeni na maskanya manene
mwaro chase bari baenga igora bamwe baru epenyumbu nabo bamotogete sana naende kubakuania sana igorende tware gusaba nga katogo kigo chaka togenda ase enchera y'obokoereru n'amasikania manene naende ntomaete ng'a abageni bagochana abange igo nare gusaba abairi n'abasani ntori gochigotwara nkwano nyinge tokoenda muna rero ase kogenda oyo bwate ogotera nabo ogotoma gocha twakwaribana oyo bwate efasi boigo gasinga kinge tobwate korubono goika fadoikira amabagai naro manare gusaba abami tokemogocha tokore bwango nari toraenda buya njengo kwana na imi cyose buguku kurwa senta ya igare igo yencha tuarenge nere group yentanganya karakota waka group 6 no mwaka mokomo wa sekelisia twabelire nere mono igo togosaba omorembe no buya tuaye tweremeria sanga mbya mona sonsi na teringa mubasukano ase intura kini umurubuyo kero muntu na boreigo igo nari gusaba bari bami tukobwaterana asa marieta iga agera tuchake manya siribaga asa marieta ngoro gupon biro ibonche nande bagando mudare ko St. Paul Junior School nanjira bono go jano kanne asingi jino asiri ko nyu Kristo ko wesa sanere kerga kam na suki na wana saba nganya ko kya na go sranste kando nanje kya ne kerene igone to sabe family pore oyo mito Cornelius konyengo changiure sama yana mabe na into bora to ajire ko apore ka ino ko apore igo e program umwa kona njitera sana na into lero to ko chikuira na se mater mono ese nariere nyangi aya gobuya iga barbara chestrega into bwate munta westinyo ko mamani una ko ra koroiga o jine pero liago to bwate una sendika bili kesaba ko church mwenye kuwa tayari na mwenye yangu yuti na ini mwenye kuwa tayari. Thank you. Nampenda awe kupeli peponi. Wazee wale mnanima kaburi, wengine wanakuona. Asanteni. Naongea ili mzee akuwe mawazo. Naongea siku ya leo watoto wote Kenya mzima mwende shule. Naangalia Kenya. Naangalia Kenya. Wengine wanawake pia wa barabara. Tigatanya aromo paisi abakwani no mutresa na franga sobwango tete kwenda bwango igatoko Abadani tumsifu Yesu Kristo kama Rita Francis wako mufai chairman asedi kuria rero na oyo sirete garo mushiriko ito kurwa sensemo ya Thomas Nyakebiri gare seke arenga seke ya CMA Christian Men Association igo watu wabetenga tora emirobiri na bagaka agidaiga cyo moerio gotagera dio buya ande toira ntinga kiti mororo baka twakoro mu ibo buya mo yamana seli waga yaman sama dia tan no monyingoro kujino uisinda njende tashara ya matanga yo mwaka mienja umushiriki wetu kanisa yetu ya Catholic na inda sega ntata yamana sana kana wasa yatone ora batero uliura ngiribone ore tayara ichegocha Yesu mwana nyasaye tongolole
Yesu mwana Nyasaye tomorore mubusu msanere tomorore tomorore enokubere tomorore onye nyuka begedete naitwoye twegende Yesu mwana Nyasaye tomorore mubasu. Tumeshukuru sana Umwalumi ngabidi umo ukolivo director chose munyandika noarega nintugaiga abana bamingo twenda babukundu turi munyagita daktari okali mwalimu miencha moturi chance na abana bamingo abange mono na abanka abaiga abakiasa banene mbye muri mwensi njasa maria tanene lingorokwa igonde omo senior chief na future omo senior chief kabiero nkani igaiga no tu wali tu igaiga kama kwenda kabiero gali kia wali ndayeri bageriga ndangeri abana bali bami gutwaruka batero cyagaiga yayi bagandikayo senje nane kwanga matangani namogota goja ababarole kumanya ngamwacha Wednesday walimu waruka kia wali mote ya maro kana muri suebicha after which kona me a program ujese master ceremony nara bani bali uranga moja gojo njiko taiga kama Teresa na royo na ngali Esther moja moja aturi suebicha James Tatayo Nkoba, ngozi petale wangu. kaya kimienja kurubeni wiki iliyokali ivenjo yabasira ni nduya Rapa tinjelo ndawu rubenje batabari. esa korenge rubenjo batawari kindu gochele pole abana mwaka mienja pole David ayuga kurubenjo yagusira bwa mwabo Wositali bwa mwabo yagusira n'urubenjo Ore, saya banyora, sama dia kami kiro, kemari kurugan. Esto kuruben. Estonga kuruben. Yo no lo minto. Tiri amora, mientras no muano minto. Neri mora kuruben. Ya mono. Wana wa mientras. Awake pole. Mientras ya no lo minto. Microphone. Wati ya la miencha kuna miencha rengi na tore ga ba to ko ngubu a ya wae abana bana ba mbolingo otwa ya bana ba ko ya wae na bua ba lero na leta ya se dieta con ko kuteresa na boke urbo wane ya wae moga ko muto miencha le ko ya ro ni miencha ero moto ko mu chulo ma ya mano Bibi yamar mwens. Ndage tuko koraiga. Bari bara bana ba mienja maremu, mienja no yo minto njana ban sokari koro kumukya moko yo mwana mo karanse. Bari bara bana ba mienja maremu abana. Anda mo karanse. Alafu bari bara ba mwa mienja. Sengenjo, mienja wa tigarita amboka ngumbu. Mukya moko yo mwana mo karanse kutibu mwaru no mo gam. Abuna ba mwa abo mienja maremu. Gokorona yari na Isaka. Tuatabire pole. Tuacha Jumamosi. Toko nyore bisenje miroberi menge tuenge nabande abaisaka nabande ba Dagras tuatabire pole ndosire tio mamame uruibenjo wo mweno okwani gurera kintu ata oto cha kerenka tumanya pawenda kumara to kuimoka kuira koro mogambi sengeje yesirete no mamame kurwe mweno bari baru kuru hokione mbamanyete igoro abande mara ira twara tochije
tushirikiana na inuga tubatae pole na ande bari bao kina bono sinjo twanyomere una toreiga nonyara abarugi tubwate gutobori baraba na asimo guchinga ipote bya ninka iwaga iganinka kora jatore kurmata bakara gorom bari tari konyora mienja na tora bete mono nonyana kero kari twate bete mienja na era bara bete mono igo baba yunga abon sinsi mwansinka waiga kero bakomu bwa beira ari ne tabana bakomu bweko tubwaterane jenaba nisimo na idarinde bari mumbare ngorari kero moto geto kubwaterana mwato beka senjo na wana yendo ya rata kama ya WhatsApp alingo wali mugambi nyangi kiaba mungu mugambi agantebya ya beire una ya beire akina pebire pora na watoramo moto ari namba jetu na wana no mwari moto kora kwana ne mwari bagaras na litoko washiriana igo na pebire pora eba nisokali ayande ndetenya wocha kenya wasanga na nko irali wageli patavia anti yoro kumanguno miencha hiyo tata moke abeto korara como taipole na abana bali bao ko taipole wono kuna mwegule ntuo kuruete kurukia wara ngumbuali seito wega yale mwana una ntuo akarimiro mu video school wali pero mubiri yate secondary tukangana kurwa tukagenda igo igana abantu maete ngakina kabeira babo koroneli abo barenga abana basinini gutwara kunya kubarera igo tatu mwawo bale ndira sentere ndia na kimorote no ano murogerwe mu bako kororekana ngote bya baba minto bambua ubutanda abete gatia ikara tukorekani kurusi tumundu bantu ndagakira kera babona namatanga nande ne guta togo etambare gocha mbake bagakira lakini abitara chankiro mwako miento ralwe kera matanga ale seito akanyoraro mandi mono okaganga nwara ire ngata bya abande batigaire bagakire na yunga akara na yunga naenda kwa make kari gocha nje nare ko basabaiga nduna bantawamu mutata aganeti yombe jingo sirranitire abanda amwara baicha esa urinte na manyata mononche ko baret ngo ana nanche ngo kiria mundu ali abeira ngao igotiga tubwaterana buna daktari atewa kero boko mugoro tubwaterana na karolire kera matangari se kungu ali mwako sinsi mwako ndawo no mwaka kire no bari kabero na bangi na wali ma okoro lakini bera matanga nawa umuntu agocha kuno moyi na ino tema kera matanga abeire gari mwaje chamumanyu nali turagendera bia bari baru kamungu ingamungu gari na bangi bari wote lakini wana si tuwa hata matanga umaya bandi no bagenda ndaga ni direct ochiga direct oyo noyo mutoka inkagari nele tubwata mwabusuboli mwana uji magari gamorole yumina kwa nai mwabusuboli mwana uji magari impisa itobola bugari ntobwata nando no kolgichi kula chuko director tobwata director choso nyalika ngote abantu baminto ba ikoro na abantu tomo support otuwa mo support mambiende ate ko tokolo. Thank you so much director teko oyo iga noyo minto nande wateria bande karabo ankuriye gasinje na kurigete una buo man is my brother ande karati na watu anga tuligie njerenga iga na mwesimu sana kitanga ni kigima coronary as a friend ni family ya mianjengima ntakete kolera naino na special way mwaka mianja no miyore agukwani abantu kelase na ndenga teyo arako goterega konyorire is a man of few words na ndina wanta yetego ke whatever mo keep that motto pole sana no tramo sikingire kyonse kakikana alerire ando mugambi angari bage kyarende na role sitting
ande chenota etekobera matanga paka tukole awonta etoteba nkorigindo ko director bwa balimi bwabo girango asekerogo yechai igotole babere togochwake ruchukura 28 mutinyo yosta gento gyoka getakeire negetambuliso ne silipu yao yechai oli oro muremi okaididia nero gwake kura abantu baminto tindo chingani kwana amangi bono nimbo mobe ekebenki abanyene nande bataba ngalende gofi amantenya nakoreki naiborwe ngolendoro musenigendo ngende kemambiga basaina twakoribe 28 nijo mo director obugira kopiecha ande ni saine inde change inteme what value aso obole mewa eta biamono kini biamono pra. Thank you so much director ase gotakotwa pona ndio hiyo soga nande ndaga ni bali kwa rukanumbu ona ni ngoni yana ndio nani tukara sokoro na lero ilo ngoni hicho kwa ni familia lakini hello Tokobwatira na minere ibo omwako no mukatolikiari mongino mokampi ekiago kya yono yotege maskani ya gakara ikabo utatika basheri fish n'abanene bakora imirimo be serikali n'abari bakorire ande batayire igambo kuri bageriga na nchimba kwa ni biyamure ochero goreri biyamure Bwana Yesu asifiwe takataka bana yasawe tuminya oyo twankiro bwarobo okobakwa omoyo tari kende gwa ile nyasaye tari kende gwa konekia asinge ntiyo bwantani bwaye Bwana Yesu asifiwe igamba arigani ngarere twakire gusubia ogosira koyo mintumo gakwa myanje wakire korora mnara ile na itumanya ngari kurara tore kanse kwa ya nito ko ya rishume mabweto ekere turare asokoire Nabietane yotanga betie yonomba sodanye sentogere suguta
n'omugira ngombe omubasito igare woni igose kondigi n'okonyora tegete gukwananga asebirebi bitatikoenga mange katika ndade kokota efasi y'emebirenga aseri ngana yine nirigo tebanga ogosesenya goseseniwa nigo kobota asomuntu wetera asaba ibutari. Bwana Yesu asifiwe. Wetera asomuntu ogosesenya nigo kobota amasikani igagota omuyabu wa Nyasaye bwarekana nonyene ekero okorigie emirimo ekero osesenyirie nigegota. Haleluya. Tatigokwana igana kubasa ekitabu kia omukyakano 49 tosome rusatu nanye oyiwe omugatura bunagosesenya abana baye amenye mugakonyura irana bwatabana uranyore nere nakorotege ndeki yagasenya abana baye kimwe mugakanara asebibiri yoseneti abana baye asoba koro kuya n'abandi bakanyoro kwagirwa asoba koro kubi tabayiga Ruben aye omwana ne omutangi aye nokubwa kwane na ogotongora w'ekinguru kyane noitani abamino asoko ekobwa nobaitani asechinguru aye kwa gwalerete buna ubuzima bwawo bokoba obuya nonyakora omonene ebibu akorire n'ebibe n'entene bontegete nkwaneiga ekera abaibori baito bari moyo ariko bokora gokyase bari emirimo eriko bokora gokyase bari igakorete ogosesenia ase yarete okuragire ase oburayi bwaito oburayi obotogotorwa oburayi obotokorithia ekero bokorera abantu amaya nigo okonyora ogosesenirwa abantu bagosemanya mune omonto omuya nande omenyekogende 25 otebariga abana omanya batebara Nyasaye oiso nere mweka oragosesenie. Bwana Yesu asifiwe. Ogokora kwao ntogosesenie emirimo yao negosesenie orogendo rwao ndogosesenie amayarisa agokoreire asate musirikoru omwarate musiri ndiye gukawurira tabi Nyasaye nankinze gatenkore emirimo ya nyoro goseseniwa nyoro wichoribwa no komenterwa aseburi noboiga monene Nyasaye nakorakire nakoyoro nene aserire warairo muya aseburi noboito oyo wakurende watokonyire oyo watorira abayibori Nyasaye abarabo oseseni okonene otokonye bunantu abana abakore n'abayibori baito Nyasaye itekere twabeire abantu abakororeka mu monene tokorera abayibori abaryamaya nabo ibekere twabeire abantu abatomenye tasente yawo eyo bwatonge kwa monene tomanye n'enseyene yawo togokorera yaramaya ekotokanya Nyasaye wowe ni tabantu abakunganire obakwe ogobane asenge chile nganyemia asenge kujia takone yomana ndio mkono chini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na kirakwe na wao ikiwaka wiki ya sababu mama tukarase. Ndio gani kwa kile koro kato naikira batari karibu na ndio wataalamu. Hakika somo kibono nitaitoa wewe kwa pastorandi na ndio kwa na kile koro na kwa kitu kile sasa kunari gutara ndagiriye ko tanikinje once hatawa batera na gukora program ya ko ora para gachiche tegere monopia ya pizza yo yemo tiki kera kwa hokire ore buya ara chorkie tiki engenge ya tero monene biye mono ingo kora ndangori umonyo mito yani za brand mata oyo mama mwabotiso otiso tarele Rebecca Thomas amanya gasonere tukure pati mobe
Bwana Yesu asifiwe. Ya mure minto. Anga imbo girango sembo machore. Abagirango mbiyo mure. Na icheno mugirango kurunoti mugirango. Lakini bono kuruwasa kuru west mugirango mugichora. Amarieta Rebecca Thomas enarune Nairobi. Musubati bwengiyo kuru kucheni mungare njibaba. Chibwangu ngana kuru muri tatacha bwangu. Kumuika ari Nairobi. So ne tabiyane yokubwatia abana bane karo bakurira. Amen. Asante. Twakibiche yingiye ngo abugo yoro pastor. So we kange ndendere na baraho. Lakini asabere libaga munga bere asogotama mapema. Atebere pole, asenkeye, ase family, ase kanisa na bonsi bali baumira serenganeri. Tigante na batara huko kunga ngo sangererinde. Kanyene kiramo kolera mutigari bibande mwisangereri tuchake na hili. Bwana atawabariki. What
mutinye muchezo mukatega sienda sasa mondo kugarura kwekora yasaba sesene Yamano musania samagana maya ukagerete nga chisa chiarire kunari kurangiri chikorera chicha chiakwibichaiga kuruna bakora nyite ndiri yatanyoro mo MCA awa former Machage aikenera to kuanengane mo yatusangiririe ngori kama kanda bakuani gabuya bana tumeshukuru sana igangeo mo mokorera makwa no ni biafye korera na iguru karinya gitari abate bana mwa kirisen toka mwako ndiri bagaja biyamana soko ngariwaga biyamana soko ngariwaga uyungu kwana kama sinyangalezi former council umwana ona nari gaiga somo muru kabiri mwami nchaiga nyombene no muru kabiri era mwezi pone yo muru tuna jita yoro no ari ngara kini ka utukorera muru serious obinya kali ono garo ya kalima terungu ono kina kumanya wana bana nga mwakori muri rolinga no yochita ono ene kali ya kalima ndega ono kangani pole sana senkembiamo ekorera gocha senkeye nandi mwigure muna totebi chikorera chons tumesukuru tiyo karansi mwaka matagi kwari uta gocha subugango iga ubwatange 10 minutes iga fatu ikira egera tokore ne bindaki karibu onta getengire chinga kieji chinke mumaete geravanta sibari mabwate kemira kiabo omujango yotore mumaete nga korero kotokorera twakire ngaga twabande pore no mogendi gwesko asomo yego yoiga inkerare goja radio kore nyangi yo mugaka mienke bengia samarieta generikana kana gando yo nyando roga iganinka mwako mienja garenge mukwasi onego no kunararire yonsirenga naina ndego chakurusio muntu rankore rande te information ina ndego taka kirensa na nyenyoa ona uja otebanga aita toreta mono gaiga eko anima tabana mienja na rodi mugano gaiga ende no mutare gontebi mundo jenga binge moete te tuanse tena mienja igoro gaiga maronga kararengo na inje no nyore mutu no na renge igo ase tuakire goja goche megano yobore mine binde bionsi tumekimbia hiyo moraini inye roje gocha asa maskan mwaka bwate you maintain onare gocha usabachinga keji ngati nkonya mu matembu ya na bare moto konya kobana inusa tembu ya netari gango para marketing yechi kura kiane ekero kie gocha kutanga ojibot gaige tuacha towe ngorari bage toko iberulisi nini twali tumia ngase kuoni ngani kinga tagete iye takuwa baadaye tutakuta mkutano mzuri alafu toya na mogororo usebi na yanyo abiko nyarekana kero turate bali mangana kuna wenerete aselero iru muntu gacha ga no mugeni mienja agoja komorari ko witnessinga nyore kuende ya eko siria memory ya eko josiria emanga mienja na sirete tuanza kuikansa kwanza tanga na muga koringa jakari konta etendu libageri gana ibu instruction ya keke nga senga abantu babere batatu mumaye na mugo kwana iyo tutaito tumia kita ikechi kwa gugo sei komi kuensi pinyo toba na toba ndo 20 ujitumie goji kwana usikuru ngora yetu gojo mochyo ainde tusange dinero ngoli tubo togenda ne mata matanga nara sande abande mbatagete kogendo nare uja wansa oyo mintu mwalimu okabera secretary ya nat mo Samson tuango wojagaiga ngona kabeiro mwalimu kabomo kore wiki obikia walimu piana urugucha na gucha south mdomo kisaka tu secretary sana kwa hiyo tena kwa kiasi bono ngondeka lakini wasao kale yoyo na wana alipo gani sama skania yo walimu mwezi mureke ombe mwetene ne murupore gochaso mugaka France mianchana abana baye mu asomia igo principal bunogo kana boko mukyo koboko walimu ora se isango na umbe gotenena so wakole ibuito na igurupore biamono dia kabere
mwaka mienja una amo MCO kawaida hata abantu asomete kwa marongo jana 65 na siemo ukabera roro numo gakoringi bo masikani na indi watu kuna kwa yanga takabo umwalimu wa wana bayo for 15 years mwa bisakaro na editana na wana bami bali na someti nasali utimo sa kana stenge joyeske ya pole nende kala bare mtu kwa ni tena inu ina saba kone na sae na manye kiki ya bana yaba okorera watu bami ndio kwa tane yara kuna itimadi ya ubune yota kwa yuta ete na biyaye na bera onchoreri na inde wende posori abana tuira abana kiskuru paka juri mabokomete kwa sababu roho aliyotugo mwana ta sari ya baraka ogende safari tumeitorosa university ni children gaba na kisa michoka na jomo ndalo kuna kio ibintu bya spirit gese MCO kabailo buyamano na ndo tena sasa nimo ya gumo sana na France mianje biyamano kana abali ba kutenile tomoyegoyo we want to appreciate your work na abantu barure chinsemo mbalimbali bacha kolete ngora sumu kiumie yonkoro kuirere Bismarck yo gesakande ani kande ona buteta pakange saa 5 ona renga igo mwako mienja ngatu akolokane doctores ono kana rengo moke ona rocha kwa kumupira ngwa kachiwingi ono we are very sorry that otonyurire na egentekia nkeringa morandi na kwa egentekia sana ga ngomogaka na bago goseseni gosena bago kolani lakini torocho mwaka mienja na seseni tia abantu bae nonye muna tuikaranstega na bokororanga na seseni tia abantu bae gunango cha kuborio yo minto Colonel, well, my son, plus your team, maintain the name of your father. Your father was very social, was a down-to-earth man, na ana hota itokorego. Ona ngata okwana lero chisemi, yara ningaje chisemi, toira abana kisukuru. Ande hota ite nonyembara ibande bon sipi, bakire ngencho baba ba MCA abo mutumbe abe governor. We focus on education, we invest in education. Njowono mwaroka omobisa nona lengwe class lakini goete ogosoma ona nje ndo omobisa ali do met nonyina so goete na bogo tumike leta yana ne koromo girango yani nje senior most sigo savan koromo girango asense education otu ataka koreli bageli otebanga nonyino mugambi uri county Zimbarati. We are very impressed na mangana abasaris ikiagera abana mbaroro babwato bakungwiki besa lakini wetera basaris, those children can change their lives. Amwanacha message na ngota waneringa gato university asisemi na we want to appreciate the governor because he is in charge of the bursaries. It's very transparent and we want those children who benefit even CDF even bursaries to translate their lives. Ekiagera gwetera masomo na roka koleta abantu baba ikuo na rago transform abantu nande aseri sangeri tilikwe bagoteba ng'abantu tigatobe amo tuanchane ekiagera oyo minto Fred Matiang'i nero jenti my life ekera nyorete aro bisi kamatenjiro mwana omwabo akambwa tokoboko akantransform nayo nyekorobisi omuntu mino chire kubwata an opportunity mokonye
ikiara nera ko muntu maana atokonye kinyuru atinchie our community. Otherwise asengejo omugambio no monenare kirate ne tegara wangu one tina wonkura njana kwa nake nonye no director bori to kuri huye chae na teba na ki o director bori to kuri kia bori wo mosike Joseph Manyara bori no wo mutabori ono wo mutabori na ande na takante bichifu ori orumumbu ali ya chucha mbuya mono oteretere message ngaki kuruborabu mwatoire ego ahead na anda singe Manyara nere bie kure na abamunare oine oyo ito oine tokogenda nere mokinga mako igoro iga bali banchire to Manyara tikura mokinga magoko nonye no byo mwange tararo kumukirimbia mono pole sana kwana mangana beru injo mubwata ni kwisemio monene urukore yonse kentongo batane kemo abayibo limole gaiga ka umwano ebento ndekwensi atamuule entonkera kamora umwano onda atamuibere andi jine kiseme abayibo limole gasomya abana takugodra abana kende bae kisemi osako umwana ojisemi onde takomuura ana bachiko mamenyo bugima bwae bwensi arense igo nabonde tagoteba buna Bismarck yateba igatoira abana school basome bachago tokoni kendo kende gya kabere kenene mono ane tatuweka mangana ya kero muntu orega igwe eto gwata abantu babere bako buri kikura cyo director wa KTDA bogirango matengima oyo mwakuru boige no ndakuru kuruga igikoro kabiere ngima urumata bakarogoro misocho candidate yeito Joseph Nyandika Manyara kero muntu kero muibodi ole ko pata mangana enda mwamu yao libero lyao eka kienyo libeke kando ugo kero mu director do chikura abantu ko bate meeting ene sana kurugoroga ali se itoka biero ego batebe to muntu bako achikura Nyandika umugambi urugoro nacha ubatebi litari bulimo igo na basaba abantu baminto ekerage to gotamera kodina kende mumanyete igo to beke chikura chito chonsi asomo director Nyandika na anda abantu bamite to kwana to chamo yakora to chamo banyora to mangana ramaya abana bambeke nkwane iweke abangina bose morega igabe chae na abagaka mwensi na abande mwensi tosabero mu ambito mu director Nyandika anyore chikura icho tokande bosi akakonyera abali wetu becha bya mono kenya saba se ni moko gana mo gana buya ana naro kumbu mwako no muirione naro mojo muibone to mwara kana ala ikuru so na baje ko bana abali kumbu mo no muirione ko tarande ko ruga ari so sasa bai wana bagaka bya mono sa ikugo jo yonde kugo jaga yonde tinaku kero mondo nata kero ko wesi ko ya ko igana na so bone na bwa wige pia mwana mwesini wa siriba na jitito ndiko na ga yani kandi mare muna ndo yana ya siriba njenge twanda ate ya watawali wa mito ya to chamo e ndikimi ngoro watarega to kuli to chamo to Nyandika chikura ikina kingo basawa ni sakode na Bismarck you are desina most e ko please tema kane tabantu waitamo to chamo to kwane ramo ne tranyore bitu ndiya mwana kandi kama naba kukorana atebra por llega no voy iguana ndiko na siasa amara bali wali kasijana masipe manyinga pima awe kaide atebra por na bense moga kochi asante sana ujango banga banga uso to paganga ine ngato kwa wa juo jarega o te amoro gore ronge ro ikero go se kera ro ronde ro kumanyanga na ro ko na ro jo so na na kitaka seri Wate bana sera tukubolia. Sawa. Sawa ni mwaka Francis Oroire bwana sivyo. Bwana sivyo tena.
Kwa tena ya mwana kwa niaba yangu na kwa niaba ya familia yangu na hata hiyo familia ya Mienja pole. Na kanisa la Katoliki ambayo imepoteza mshiriki mmoja nao pia nimewapa pole. Tena tabia pole my good friend Colonel na wana wa meno nyote pole. Colonel musiko mino na roko bisete na arobia karno ante ukorigi akakanga kubwata nacha nanya kumanya paide nwali ilikuwa ngurige gas kune karoro ndo dojo morire yange ngiye because onyata kurueto goja kango bono turi mo sa paide timo manyotira kinwote temoro moro rero momanya karona chiete mheshimiwa Magaranga etere rube paide onye mbo muwe kango na una checheti ndike ngoni rube akanga rube kairo mano ya kara mnyete na Nairobi kamwiri watu kwa kama mwofisa na kupitia hapa amesaidia watu wengi. Amesaidia watu wengi sana. Naomba uwe na hiyo roho na usidi kusaidia wale ambao watakuja karibu na wewe na Mungu atakuonekea nia. Eto kende tena wetu mwandugu wote. Wanda wakarana na karabo baba change. Karabo change ti amarende kana kualiri mono. Nande bakomaimira mono. Ono nje chindi muruka na hiye. Nande wanda bulimbaje bange. Wana nande ukoliria kane mono tumeyo sino kyo kire. Bakirenda mono no maremere hiyo. Na kono jenga jetaka kwa ngoseria ngatatonge ndoka. Tingu muruka. Akiri nende baje bange. Hiyo ndio mwana wangu sana ndo mimi. Bali ba kwando ro direct. Ko direct ke tubwa tesimu Kenya ndiki. No. Yandikana kwenye to Moscow ya Ukraine 2013. Akamogana sana. Tam Brothers 2013. 2017 Tam Brothers. Wana atakobata state kwa kila kile inayo. Lakini ndio ndio kubata si kwa director wako wewe tinga tiwe baba boys. Abantu wangu ndio bara basani bana from this area. So wanja kwa asema amera ino momo ske yandiko director na hiyo akimu aka sangera kwa mwinaru wake tuwaroba trekina roba mtawa ndio mtu kino jio kwa ndio tutangere ndio tunakuwa ya 2027 na kwa tuosia sama avera kana kwa ndio kwa nao ngalo ngori ane mangananda siasa yaba utumbe bwa kugirango MC njetenda bataparo no Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwani yango Yesu anasema wata inga Paulo ikire kwa yako ya ayo kwa eli kwa mwele. Uya mono. Mtasa Marieta Paul Okemwa Makuri. Lero gaigani nkande na akire koreresia abantu ba minto na gutinya bagisangi bane tuanse raisa ko mumro monene toende Colonel na abande go jinsi ne discuss ne chaye baba Daniel Keire na Douglas Keire na akire kwa abantu ba minto pole ega kagera na kia kwa mwato someti tukagenda go jinsi kali kero bako muno wewe abere twaje twakoraki twasanga gobone family pole abantu ba minto pole lero no ndina ugaiga egento gya kabere ntemo manyete no monto nkorosia abasani kero na arenge gocha na kera abasani na batebire aron kwenda ndi polenka bante bitoko genda kabusa kuikogenda otebi abantu ba mintunga no tore na ndi ntugwantete na ndi kuna gotwera toramate egen monto motangani professor Nyamboga mumati no musani ono monena na ron Somalia University gocha na ndi kuna gotwera ramate mambie gwanta mbena ke professor munara moko iguya gaki igobono nanga silingeri kwa yemo moko bwata utigaiga professor Nyamboga nanga silingeri kwa yemo montondo kabere tukoroka Daniel Okenya mukabiero minto sigur kweli tubate ya kabiero sangere ngondi nene nanga tiweza kiko bwat muroji nata buya koikodi gya basani kerogo tar Okenya iganga silingi bubere ontebi abasangi batwa minto muno mo visa koroneli silingi bubere ngeki Uruabu Okenya ontebi silingi bwayemo ngote nereta machuma
oyote nileta chuma eligweyemo namotebia bang'ina bari bandindete bariko nari kuragera mukiundi gwensi ngosoma igari ngosoma nyandabi nabatemba gotigara bosa nero ngasiringi elikweyemo ainte bono kuruga afti ngotiga bosa oika nyare koba narwete basa se grupu ya Nairobi narwete basa se grupu yanka nandi bono igatiga sindikise ne shiringi 500 tingora tubuyagaki egento kyo mwaelio nigoro yamangana yo ya masomo Njeta ete kweni kare cha wana wali bamito Colonel, congratulations naba uso wali mokobera na baro thank you so much Colonel na kore graduate tuchitumu buatesi abe promoted abe inspector achabe commissioner mambia kwa nyaba tuso no gaki egen tongi akabere nigo ramangana ya national cake egen tongi ranta ligo tiga gokwan enyumba ya itoga iga mwabutabori gosubutabori twatiga ire maega matuka mange ebinte bigo tabia bagu kwagati butawali yatigara bose amabaga yabali mwagacha abali mbakaliku mweshimi wose yarakalika akarurende mwina alipo kubuana ayana kano nyotaro akaenda kutuburabo ibuka ndije tigaiga egento kende gya kamera on the same omweshimi wose na atega ga promise abana barajya inkoligete kwa tarama ruba kusaba ile college akatayo mwana brotas mwina ali mubiri akatayo mwana woino moino ndoga nyetemba kabona gete kigaraje egento kyo mwali usoro ne chibu wipo era no mwanafunzi ona kago soma Mount Kenya ali na Mount Kenya ngo somia university yokera ko mo correct mo ranga ndi respective watu na abantu bana ngotete ago so bano gaki bono muno agaiga ama bagana achaga ga yobo skali ntutu anaka nyora kende jonsi wo chaga iga ngona ale ko batevi elikano go ntiga kan ma to soro no mosani ogo tiganda ara motevi na yanto wetu ba corona na ki nchengo tete ada abantu bana go so bano gaki bono nteta ete bateviga mote matevi osoro bali moko moitera ntutu bwatu bobo bonde bwesinera osoro twangire pi akara ko yunga pa uroga ndo visi aya go seko muranga oko yunga kota kyo genda otabo mundo yimukani agenda oko yunga bisi maki otabo mundo yituma ngati mbanga tigura kage tigura jitu amata 80% ko rugaiga lakini ndeka batavi dino nyimo muro na atu akete muka munyi wetu muro nyina to ko mya sono gaki ntebone ge to ko batavi ne tigabona mote matevi mwishimi osora manyanga abantu baito bana barombaga jitito abantu babo taboli ga na barombaga jitito twaumire bobe amangana yetu pasa that is the government responsibility pero kwa bante CDF to ni goto babe ka mote venga CDF there is some other responsibility osora ne tibu ranga para cha rasibu machoga ngumbwali ranga para cha ko manye kila isima otige igo we motige Konda yeteri bageli ganyo abantu bata konsangere ngero ngoni ana ko rote amerikana ngero muntu bosoro nayo mutanga ni kwa ngire ta soro wa sote ya mareke no soro na ono ngambe to kujia wala lero wa jiro ta kito tamoko nkiona gotama wewe rudi hapa ama ngena ina ara ina bata binga chumo na mere chimbute ni bataki Enjerata que to kole gastaje ya matanga to ja hotelia bantongo sora alifanya hii kwani komo kutana ngole tano ngabila mate kwani komo kutana ngaiga asorabe mwote momotelia mangana ina ratoko ina lera bege tekya joka siganga ya bantu bata tubara tusange ni berungoli omo ngabila ndika urakira ga jabanga omo ngabila ndika na bobe sabo te bangana kuna ngana ikagana rako kwana abantu bagosa beire meremo saingine kalwa kwana bata bande mbara batarengo kole ta ikamo bata inga nita teke wo juna ba kwana de komo ngabito Bia mono utagete ko mwini kabisa narwe mwana yane sawa sani bane tagete batebya abantu bamitenga ntanga mogyo ino ngatikura yo motale kaka mutu eje jo mutinyo yosta ni jo motale to ino ande ni babwate ngendo tagete ko rwa samore musira kaiga utamboke bakora mangana yobole no muyande asobole Onya abantu barabare miya bayabogirango naite no yomobo ase bari barabaya nite manyete ase kerogo yani ase bikoro to bikoromera muri mebweta siasa ne bwata mangana mange abanta gete bata bamonge kura yani tio mondongoro kanere kunya kuota ikoro kana hakunya ukwanya abantu abonari gusabajara ngebya yo mingo chibu we location ya Marongo ya maje
kama kaka noma teka ngato kwanza gosonda tayo kwana maote ngana badini abangi na balia ko batemi kanyango uno kole uno mwero ko tutani usangere akali uno kwana oni koroje mambie ngo jane gara ko angire ngo kwange ko jako mbuya mono our former MCA Matiaga soko nyoni bagerie kanisa itarasoa erieta nyama tekorokwa ondo ebonyango omujifu marongo naike na kira kwa kia ya kipekee walete ngora ya nigocha se familia mugaka mienja abana ba ebonsi omura ba mwabo na ba mwabo bonsi na tebire ngapore aso mugaka mienja ogosira kwaye ekarona igweto mugaka mienja usire iraria kusenya ripara hata mimi nilihuzunika sana. Kwa hivyo tumefika hapa kufariki familia na watu wake kwa ujumla. Asenge joto ilikuwa ndio nyingi sati nyingi na ndio je kanisa kwa soele ro goligo sanga ligwe ro mpaka tangase yemo egote baiga. Valia bali kwa obogotu mwako olio mutinyo kianda mbaro kwenye batara ike miaka 70 balenga abakonyi bamugako mwabo gusomuka ye elisi njajeta ntanyale gosoma ga sababu ati sango soma onye kuromo konyi guo muntu olengo mogotu usikuwa ngomo konyi gwechitakana usikuwa ngomo konyi obwate ekerema waikire miaka 70 kwa nigetwe Jumatatu ogende degepande kiao oligio mokonyi o oende Nyamarambe okikorusigwa koba mokonyi bori kwa bete onye to kwa erori sukoba mokonyi obe muno muntu olikirwe toli gukonyora besa oyete getekero muntu okeigure onye kwenye kura mokonyi buo mugako kura mokonyi buo mungino waitire miaka 70 yaitire kwarikiru ogenda ali orusi gukoba mokonyi obenga naye kwarikiru na ndo ende no mokonyi ekyo mwaelio alitangaza yindi gokora siasa lakini naiwa oyo mitoporo gotanga bali bagwikange no soro aiga asitore bwikanga Mr. Paul ayo sora akorire toko yamanya sababu aliyo sore western ya nabura ajorigererie kebo aba bamenyete ka moroje gasi mu cyumba akorire ule mabo kanye kantuma yama Biamo na seni baga alietane no seni onkorokwa ganonka waniawa ya nene familia ne ale dire ngore nene sana somongina mienjo yotigaire ale dire ngora sabana wa mienja especially my friend Coronel. I salute you and I say pole sana. Mwaka mienja na mumanyete tuwa someta kwa marongo no monto myorenge onyetinda alieli holo chia ayendole na miaka erenga ikire. I should believe na no monto myokorire gasingi kagara na roda wanta wange sana watigaire gono mienjo tigire sakwa sensei kento da kuona bwana Coronel ana wa mino no mongina batigaire babekamo mwakuana nande muri omuraye yomo abali mogojo joro yoko bara mumosike kara batebiringa ninjudo kwane mwaja nande kago kaniringa nyalebe mbubule naye gwatiga ono Kenya ase kogenda toko koragenta ebwe konyale wikamo bamo momanya bakore ebintu kolere batebinga batabori ngakie bono mutagete ko bamo wewe rego nyina sakon itageta abantu babamo nalino ene serikali era amanyangamuro nonyera abana siasa ri bara amanyangamuro nande kamu manire no yo minuti gakobogori ebitina gakomo kobogori ribero bakomo gasori mera igonje kina kiyo kwanda batigera abantu baminto ngatigato bamo
tukwane n'abarai bari bachori batakorera amagenderero na muhapi nyamati gogotebi mheshimiwa Osoro okorire gaikoro sana. Nyabitona hakuna kitu amefanya. No, I'm saying the truth because ye karona dana abiro Osoro akora magenderero na nanya nyamati ngukwanare ekero bwata bakungu gwetani oyomo gokore miga eriuria gokomeraga kwagenda kwaremeriuria tutagiti kore mingokoro ya oremerio ya kore okora komere omanya kogenda aria murigereri buna amagenderera kubikwa se wodi yeito. We are not happy. Nanda wanasiasa tutatukuwaweka changamoto ng'andu tokogenda maandamano tutebe chibesa che woti taliayo iro tumeke kunotagete igokoe kutumeke okorera wananchi be woti ya magenderero. Wananchi moigwete hakuna siku munalalia masikio mondawe inyore moka mubori ng'andura serikwe para abantu bakyo mubundu aliye babuja mato ekera bacheta semite FM mambie para yali mitwe nekera tukukwana igo turarama muntu turacha muntu ndaga tukuburi ngatokorerwa magenderero biamono sana soko ntegera ne kanisa yako aterio gutwari no twari bageriga ria rigana bande bariga basuburi gitaso muligo gumuhaka mienja baranyora airtime yabo yo gukwana gusoko kware rukende egera banyore nyoto batanga egurupu erende chega igasero ngori utaka okonya chinza emoko imuka bwango mochega iga egera to bwango ekero bagende ategoja nunta eto mugago kurukuongoba utene nega yeye kwa mutumire nero ngori mundu tumira ata ikokwane gente je ata korora kana ngabe ngori ya ata bweti kiri ona kutanga ni kwasa usangere ngori ya yo tumire abande bakona gotenga bakona yawono muga tigatwegende tusabe monene oyoro mochenu nakubakire nakoiro bonene biamona senge ntunande yo malengo yo kwa taiga yamona senge chiabairi n'abasanyi ero tuwatira senge nchiyokorera na kombaleta na kuremya baminto go tuwekire kinga kichokorwa ero ngori twasabira okunekero yomo tusenyekero yomo monene gakorwa obonene bwa bororekane bakwanya samalika ongo yokorwa nigagoseni wa monoko bwoyo konyora gatorwa bonene toseseniwe wanja kwa okoleka mnoro muya yamara Yesu Kristo yoro mutolito abayigabango na ukwana bale egurupu ojaga gaso moto baka mwineri mwase goja mara teno ngori ino nebendu yo bwate otatwale muka gojanga maguru na bagutara manyinga aketo base kuganda nsabu yo mitoko bakwana ngwe tangana alko batebina kora saya gabanyorire gotu ya ino ekoro kuna bogirango sisters abakire ko rumo cyangwa nkumva ari bo kione bakire ko yo mutotse ni pore oyo gokwana akoro kwari sibokere sabere batawari mubwari oyo mwabo mugambi chief tuja igo ari kubatebina tolemerani iyo mko solution Yesu Kristo milele na milele Thank na mona kweli bageri ko tebanga mbiya mono asiri baga bantu bamito ko kona mwana maya mange chege tunda sabe mono mukabie to wege tekamo utabe tiamo to korakende ya tobeamo na to kwani rugeyemo egento byakabe kona atumuna abana bari ngumbu bantebiga tiga abana baitu bonse tiga abana baitu bonse bari kisi bari katali bari kerase batebe babeke ubekemo egere batokonye egere tukiende kyagore bateba iskuru cheito munabona umubiri igare marongo na kinde tiga barayi bari babeyamo torangiri abana uko bareki batokonye ande bateba iga cyo kubwa to mwana uri isiko Samuel Nyakundi 2000 Shobo Geti 2000 na Mary Naomi Onkedi 2000 total 20,000 Toto 20,000 unario sabe que entre que moiga
kagerete nga magana aria yesa maria tosinye ndokorukwa enos anyona ukiagira nero mutaira gitu inole bono abisi nero yoho chikabwa nyokwirana mbia ebasa yayana nerivu kiera ndakwane tibo baise kubana ngira baravuge kwa rakira mwana so rudia member yetu ndio anaongea tumusege indage ndeko kweleni yamo member kwa somo choyoiga wache pata itaka kwenana ingo mwekwa leader jo jaga bwe basa yenge na tariwo biamono asante ngaye boda bodere Kono sama yali bagi natra sama kanga tuata kwa member yaitu okoroku aini yanduko pole korwa sekyo dia pota kiabu ige osto so pasa nera doko mwa una pole ekeragende tegocha bakwena ne baseyo igonda etente abe na nje nkole nkwa baya ko tingo ja okora byonsi asa maskani onsi pi na nje no ana jaga na akori uikaga korone na bonda beti banainu ge karonda jibo batigansa iga morange na aruroro enage na matanga yande ege na nje nyegere yeta wikeraga bo konda te ko basabu mugamya maje nyorore ngensana barai mangana una ya magendero ne binde tafadhali am requesting motor yerie meeting ko era tanto to timonye bwate to kole mekutana ya magenda to tie ko nyereta matanga gaiga egere to te bania mangana yara mayana mabe ko iguana ne rase bara se talia matanga egere to sikeina ere ke tamatun kya ngo tita tinanga ukwana mana yebi to kyata ko te banda wa bari na konyire bonsipi ora kumimbe kere ni ga mutta yo tara ta ko kwana bangi buya mano wekeraga bwo onda sabenga obotegere dio buya asomo aka mienta ara ale buya na ndai ni kwetire ngia buya mono ora nya beti ma etie ndugu yane ya no mate ko ngako no danga de ko tiende kutama nya ko iba chinsanga kwa mnyoka ngutu tu naso ta ujalie na ko tiama de kwa ndi ya kilo opposite Bwana Yesu asifiwe. Wasani wa miencha kwani abakasa banana biyamule ate na kilia senge ndona ngafata naralia narengere ringa bono ngitubeka tiganganye fata randi akure manye bokwana kubanda ngire akitigo kwana ngana limwa manye kwenda nanje itangani kabisa on my behalf of my family na ito monene na tawili family y'umuwaka miencha ngapole sana yakabere mwaka miencha karamuri ti n'umuwaka uitogete no nyane karukuri ile family yana huwanchira namna n'umuwaka urenge buya nende nigawe toka sengencho amanyetenga egendiyo kakira amakonye nuko mnyokia abana bakorekere bagende school na nje wango sabo musangirekano uyo on behalf yo mwako mienchora ile ndoye kurerona ki onye korega iga temobe ko mwane school asome asa malieta Boniface uyibona linde igongo na kubeka epura tena ki eseginerere 2027 ekerera ike ngoji tande tugamba mangana yentsirere boronge asenge ndifadaro na nche na tebere gafado ucha kumubekeranda mafuta a 500 bigera iranire ndakora magoso usibona mangana ngabuna yo mutoya ndio mwaeli kubekande asere ngori ga 500 Bwana ngobona nilenga inaongea vizuri sana. na nche no yeturasa mawiti gante na pole soko sira kumwaka bora se familia mwenye picha no tuacha kwa niaba ya antu nero yorega iga koma gawakora mute yako wande bitono bitinde kana usina beke usiga yotewa na wa malika gotewa oro lide tuatiga yale ngesi ko na jena wa ta yale ngesi kunyuma na mate wale ko ni ngobere na rarende tigangende oyonko motore ise kwa kundi ali azete nero ranka ise ko gonze nero ranimoki yagera tiganje na inche jako mosira sa marienda
Ngoro kwa Lobson elewa. Ngoto mbasi kurwari was nyamaji. Niko madogo na bometi. Kwa ni hawa ya prison. Mkuu tare kunyara wikanare ngare. Nonde ngarende. Gazi nere te kurara bosa abantu bandi bigabakore gazi na nibo bere kara nyoka moye pole. Rona kitu ikire ga mo kuna kitu acha na chinta kana lakini rende kwa tu ikire. Ikire. Kwa ikire kwa to ikire kwa mozira. Gente kana keringa ki na igwo mo amnaro te banga 2027 na rangi. Na nje kwa tigara ga ki ere kange yeso ngoja na bana tu ka 2027. Kila kitu ndio maana kana na maana. Eko karumu wako yora rata maiti nangoja kuli na wala nyana pura njeji wa kanji kuli 2027 lakini naiko aiwana bone beka ange kera konyole kati yabu ene norange asante pia mo bete kuruma asante kwa pia mono ata monyera pia mobisi togenda se omwana okuru igone POM ese keire akosomi igobono munanda abaiko nao bara kwa mutina era amona abana na tebire pola se family na ndo mwalimu na kwa ni byama ya sago twekere bugangegere wira na semire moya mbia mono asante abapa mbe Timote gota sekoro kugangwana otogo somi na kiri sekoro kwa Oeri Charles ena abo mwati tito Douglas nkaere madam igo na chira sen ke yango te nga pole to mwenye na mienje na jide skulu limo igo twacha ko ba pole no mwali mwana ko so minere no tole sub county ya igo twacha ko ba pole abantu babe asante Odera tolete safari iga nonga madam Isabella Mr. Edi this is home mondo no monjari ko ro hari moino onyere so bo giranga wali mutama tije no kemwa enka no ga miencha ni anko yana ijoma anko sire na kipia gira tana ruwe tere ro botunga tanga iga na ya tuwale te sabari aba na pole wacha konga na feel most welcome karibu kama mwalimu pole na ya boni guru mola Douglas matabu pole kwa oite ale ukona na cheka wanda Douglas. Thank you so much for the coming. God bless you all. Aba minto no nyatora sama be wa tira buya intuni ko tuacha kwa abalimu ba minto pole Mr. Okemwa no mukisangio na se aba teacher Mr. Eri no my teacher iko tuacha korora Douglas umwalimu ito oyo tuanchete mono okwerwa asemeremo omongino oyo tigaire nare goteba ng'a tiga tomusabere Nyasaye amoe chinguru chiokogenderera ekero omogaka oyo ataiyo mang'ana aya togokwana amange tanya igweti igo togoteba ng'a Nyasaye asesenie family abana baike mama omo abange nari nera arasukia amatuko atawaisitiga tobatiga somo nene tosabe motongi oito tata Nyasaye nikora kabisa our police department Bomet prison mjisikie nyumbani na tumewakaribisha sana kwa hivyo mchiche palibato nibia fyo mugura monene batega igase ngiye bita se bofako ikira babwati buna batone kumeka enda bandi manyanga ira ndiye botyo sana abo assistant chief has arrived ibara Piamono Germany asiribaga rende mwenzi amo ikredi amata ngambia mona singe njewo singe nje ebiro yendene na iga ko represent ya kelombe ke ko kwa mobile shopping center welfare timma edinga na chama muremawo enga imore to baba noko na ko ngoro ya chama mobile shopping welfare iga asatora iga ninde no mo vice chairman na royo iga wata bieta Mwana ndio muraiga ne werte ayo mubiri ari kuka wandu wa mitose familia ambade to nabu narokwa nboje colonel twango bari mura tuwota na kwa bwa sako tonyoreri bagana into tonyare ko ngora yaito asengencho abana basigari na ndio kwa hivyo penga tisa chiatire mmesikia hakuna saa nataka kila mtu aseme tu jina lake alafu nitabaki na hii mzee aongee tu neno moja
ndio tuweze kutoka hapa. Kwa majina naitwa Robert Nanyona, nafanya na ndugu yangu Mienja. Kwa nini mwalimu mwezi? Jitani Joseph Matoke, kanya maji. Pia bwana, yako ku manyakari Matoke. James Nyamate, nafanya na ndugu yetu Mienja. Mimi natoka hapa Bubasi. Ndia mama oyunya mache no mogusi. Kwa ku Dennis Onyanja sasa. Ndia mama Dennis Mwendo Sidika Omagri. Okay, tulikuwa tumeongea Kizungu sana, kumbe tulikuwa na wengine hawasikii Kizungu. Wapendwa na Kristo na wasalimu wa mjambo. Atutambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Joseph Chalo, tunafanya pamoja na Mienja. Asante. Wakiro ya. Alienda Thomas Omono, nitone tago, notokora na Mienja. Mpia mana. Monga nchera gake asengecho na atomo na nje. Kwa niaba ya basikali balitoa wakora na barabu bonsi bako kwanege kusiyeke ngokwana ebante binga nyakundi noma etenjere yego ikasawa Mienja tirimbo kangora ko goikoro bate bipole Mienja ni kijana. Unajua tumezoea kuita kijana Mienja ni Kano tunasema pole kwa msiba ambayo umefika kwa familia yenu. Ni uchungu sana kwa kumpoteza baba yako. Ilikuwa siku naingia kazi asubuhi, nikapata kitabu imeandikwa ati umepewa ruhusa ya kukuja nyumbani. Hata kabla nipige simu nisikie mzee anaendelea namna gani, ndio haya yakapatikana tena. So kwa niaba ya wale wa Kisii tunafanya nao kazi, nimesema pole. Mniruhusu na mimi niseme pole kwa ndugu yetu Mienja. Ni rafiki yangu wakati nilipata uhamisho kutoka mahali nilikuwa nko gende college nganyora ne rorororo akankalipisa senjere ndia narore nandi kunaga moko mukwana no mumurumya kumbe talia muyali asega asioka mbiya mono lakini rende abantu abange ngokwana tora mangana mange gai nandi togende umuntu naro yo mubweka utaru asomo chiwonere nko batigera nyasa togo kwana mangana lakini togende naro utaru asomo chiwo nando raba obole mubulimoga ne tia sichinga kiechi mobusakire jatawa sikobagwa Mienja nabwate omukubwa waye immediate ali college tobwate section mbali omukubwa waye narororo yubakora nere bakubugie vitanere na mpatia hii fursa naye aweze kusema neno kwa niaba. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Leshan Samson Onenaitipa. Kwa niaba yangu, kwa niaba ya band section wenye Mienja anafanya, kwa niaba ya College Fraternity, natoa pole zangu, nasema ni poleni sana. Poleni familia ya Mienja. Mienja nafanya na yeye. Kwanza mimi nimekuwa karibu na yeye. Akikuja akaingia section ya band ya tarumbeta. Akanipata nilikuwa na cheza tarumbeta nyingine nzito sana. Yenye nimekaa miaka siwezi hata juu, nimekosa kijana strong ya kufunzwa. Wakati alikuja nika identify, I trained him, akawa ni expert, mimi nikapromotiwa nikaenda juu. Kwa hivyo tunasema poleni sana, Mungu awabariki na awape nguvu. Mbia bano ngaribaga lietangoro kunyakundi mandere gogo ikaburongaria erango kia konyare na boko bori lietonyora macho kunywa mbia mono Aliganigo bomo yega bomo gaka maremu Mienja goto bugata matanga mange okuminyoka kwa ranga gwaka bakabirekerase anjena minyoka matanga ndamo akieko kana nanyo rwasi nini na bande batangana gukwana bakondi besera kandi nani bakira yana Marieta nengo ruchakiri mogoi umu assistant chief Korosa probation acting assistant chief nyakorere sublocation tigana nchendu pole yane utia safe family ya Mienja kangete especially timanyeti abande yoro manyete cornet
natebire obisa pole ase gusiria omoibori nande natebire pole ase familia engima. Ntarachi gukwana matangazo mbugatabira tatu nabira nyarekane mokora lionde bwa serikali gati ole katikati yo mokutano ntara ni organize tingo nyara koligere limanyekero omuntu tubwataba ili baito kurwa seke nyoreke bacha ko toapole para bakore libe serikali titumani bageri batebenga ali astoko genda ndiko bali organize preach ne kole kati yo mokutano you come in front you give us a word of Paul. Nuni baga ka bu mo tajwe kana procession yego ja ko rwani ta bata njake go kwa ko Nairobi kwanyora igo togwa kana emia ye matu aso ekiombeke abana bali banka abatara aso tayari ase procession mo no ekiombeke bana tuaikiri elbwe ye mona 500 muno ko gendera konyoru ndoche tagende ko nyakomenta kibesa tebi abana baso ekiombe mwali mwenzi abana bagaka bali bakuruka ba CMA ko Nairobi kwa niaba ya Dominic Nsongo ametoka Narias toka Tebapola se familia Mienja and their brothers and sisters. So walimu atina matanga mwenzi toko batebya pole akaramu kwenda kujira siji familia tenu ni tuya no molembe kuyamona mwenzi yamana inde biamana sana aselie da Philip Kamanda Ganinka kuna CMA ku Nairobi askole na Dominic Nsongo uno mwako CMA usekerisieke through Rudia Olega na ikoro unity fraternity because of time and you are rushing ikoro must be stretched to everyone akwama ne gobako mwana ndo bensi olesiko oika atoini ekiombeko ikoro general unity as the general commander. So ina na mange biamana, thank you so much. Thank you very much. Baya kwa ni nani kwa hirebia akora sama tanga ya sama lieta bako no civil monal ni bochar yana tendera amne kiombe kya Minto Welfare Association waso yo mitokoro ne ya joineti ni gokere gie family ngangeka tuli bantu betale bona itu atire como tinya mariga Biamono Colonel kwa wancho jegoja so that you receive your bahasha wa kole irabo astwati kali nande toko ganda na oto Abagaka kagenda muri mtu abante Sambiri kagenda muri Abase suka ko ni mo ba ko ba sa ko. Beba mo sarap. So ko sino ko pare.
Yote mwako. Basi inaomba unyenyekevu kila mmoja wetu, mawazo yake, nguvu zake na yote aliyo nayo. We have presented ourselves before the eyes of God to be the witness of the death of Francis. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Basi tuwate na singi nchi ya makweli. Tuwate na saiga asingi njo alengi omuntu asimanya wanto. Niga alengi omuntu asoli mabwane. Niga alengi omuntu asira matiae. Wetera asoko na kwae tuwate na singi njo wakanya sae. Ngambia mana asoko tomu hako yoya. Bia mana singi nchi ya matiae. Itukolia leo tumweli nyasaye. Nechingoro chetu chile chindabu. Nyasaye maria nyasohoti wae. Na mange tuwa chine vengele au. Urumo wako yasi na mange tuwa kwana yala mabeka senge. Ana mange tuwa kwana yala mayate. Nyasaye nyasaye. Ama avera atusamee dhambi zetu. Ili tuweze kumtolea sadaka hii takatifu mbele ya macho yake. Na nche. Mungu Mwenyezi aturumie, atusamee dhambi zetu, tufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Oh,
tuombe. Ee Mungu, wewe ni rehema ya wakosefu na furaha ya watakatifu wako. Tunakuomba oye mtumishi wako Francis Mienja Kire tunayemzika leo, tukitekeleza wajibu wetu wa kibinadamu, umjalie ashiriki heri ya milele pamoja na wateule wako, ili siku ya ufufuko afunguliwe mbingu samauti na apate kufika mbele yako kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na udhana nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Noro umugano ibiro yenze abyansi ebere imoyo huna yatongete asengaki elia omonene atongete igoro nanse emeritende ikiarenge komera kurwa ase liroba ose yenichinde ekiagera omonene Nyasaye konyatara atuma embura etwe asense nonya muntu ndeta arengeho ule kolema liroba olende ubatori ibo bware utira kurwase ise na konyilia liroba yense yonse elio monene Nyasaye akaimukia amaroba kurwanse akamubumba na korosya omuntu kurwase orotu rwe liroba akamutera omoika bw'obugima ase simioro kyaye elio omuntu akaba n'oromoyo elio monene Nyasaye agasimika ebimeri ase omugondo alya Edeni esemo ya moja elio akabeka omuntu araro olia abombete na korosya akameria emete kurwa ase liroba emete yonsi ekororwa yasanirwa kegima elio yarenge edagira endia Nyasaye akabeka omote bw'obugima gatigati y'omugondo olia naende omote onde oyo gwokumanyira amaya n'amabe n'ingana lya Nyasaye sana kusoma ya moyo sana isi ali cyo lya Nyasaye nasoro ira bagaka abarase gatia ino ntebuna omugaka omugisanjobo na kiroli woko chandwa wa Kristo na omubwata ni bwo monene na omubwata ni bwo monene olia oraje kworokiwa isya icho lya Nyasaye eja bekirwe asemoni tali asoko betelwa kolende ase owanja kuna Nyasaye anjeke tali asoko nyora kobo yanania kolende asomo yako kwirwa kimoba abawe kora abanene igoro asabe mwaiwe kolende mobe ekioro kelio ekia ase icho ilia
namorisia omonene karaũrũke na monyore ĩgutwa ya omonene itari gũcarĩka nabo igo na inyuĩ abamũrĩ abake mwĩbĩke ise ase abagaka na inyuĩ mwensi eborie oboitongo buna ũrũkini monyare okorerana ekiagera igerikire Nyasaye igakwanga abarabĩnĩnu kũrĩndĩ abarabaitongo igakũba eng'eria eng'ana Nyasaye Mungu awe na imani. Osoma kwa Injili na aliyekuwa mtakatifu Mathayo. Ekina Mungu sawa kimwa buna balia abangainereria. Ikegera barabuni ngo banje tukotenena na gusaba asisi na goge na samatwekaniye cinchira. Banyare kororwa n'abantu. Nekene n'abatebirie. Inga banyurire engeri yabo. Kurinde aye ekero ogosaba swanyumba mwawo ime. Osieke egesieri. Umusabe iso o olebobisi. Na iso oyokorora bobisi na wakane. Asugusaba kwa ino. Tumogo tegerera amangana abusabuna abantu bebisaku. Nakibara bunigo bagukaga inga nabaigugwa sobonge bwamangana abo. Raki timowa omuwekano oyomo nabarabuo ekera iso oino namanyete ayamuganetie ritangani mutarasaba. Imwe raki sabaiga tatu itore igoro eritari ya orisikwe oburuti bwao boche uwaje kwao okoreke ense una wakoregete igoro otwe inturero endagere yeito otwabire bibi yeito una into tukubabira abagakorera bubi tutuira sogotemwe korende otutori urwasuria omube nakyo buruti n'ekinguru n'obunno bwawo emyaka n'emyaka amina inaki inwe kumura bere abantu ogusali kwabo nabo ibona iso inore igoro na nababere inwe kurinde mutabireti abantu ogusali kwabo na iso inore igoro takubabera ogusalia kwaino niyo twigure nebanchiriye Mungu wetu Yesu Kristo. Nyasaye mumia Sinagi Jonsi Mwana Yesu abakwe Mungu yu mwema na kila wakati. Mungu gilibia na nje mali gilibia ano kwa ndoto kwa rangi dari nasema kwa ndoto kwa rangi kumika kwa hiyo ndio kwa hiyo mkete nasema na kwa rangi as igira ni rangi nani ndio kwa na ile lokile as para solo trige punto el comenzare na soli igora ko maji ni kansene arabu ilimo yari bakwiko igora ko Otama oje Mungu ni mwema. Because we need to use our own mind and reason. We need to count what we call spiritual elements. I'm talking about soil erosion. I'm talking about general erosion, the meaning of omugoko. When you make omugoko, this Kurunchi say and it's because you omugoko. Omugoko kwa nasi tukuli arero. Na imukiri okoboko na tebiri moyonde
lakini ninapoweka mkono wako chini au mkono wangu chini, ebingo kora mbiri kwa kimoyonde. Asengo tara, osekingo kwana, doesn't have any connection with being live. Bagia salam twali. Nakuwa tewa enaku wole dikili umikanstinere. Eyange yabete, wanatulire teriaye. Asaba ajiraria amataka. Ege koro tabete ngiakora asaba. Wana wikansingi njugiti mwama. Onyo saumo ko kansingi yakuna tambro usne kansingi skigoro, usne kansingi yango dikeke amataka. Why wakore bionsi? It's because oyokorangaria not me. Usime kansinere no yokedo gatiriga. Nekere kansingi gatito Ige connection iroro asale na swikaransite iri anenge moyo ina kina ngo sanga nere na kito gukwana nere na kito gukwana nere one yake gatiga is not because rikora mwana Francis gose menja umuntu ekiagere kana kule uyimagoro tieke mbuyo na kuba tena ekere akule abere getondo eto kumone getondale umuntu akora ni getondo le kalore moyo kugubiya tukugubiya Ondo kirege tondo asenge nju yaki moyore ira ko kirege tondo asenge nju byoro kora biri koro obuyima usobwa mate obuya asuma bwabo umbe yumena abasu kuri alero oyo ndangiri kuri alero nyencha nali bagari yanyo romorembe anandiriye naye kara kurangiri yango chinga gichingiya umurere erwa murere akwo murembe uralebiya naye kara kora biya inga asiya mate yatigire maiga anye omole basingoro cyabo mbaye base koroto mugaka myejero tukirimo kurinde ekera ko morota wayinyora tirinje na motongete no motongete nyasa anege sa motongete agatu abosa narakurekeke umuhirire muma yete problem akime cyane abantu ko road accident bari bago ko kimi bari bago ko typhoid bari bago ko cancer lakini amakoli keke amakweli agota maya umukweli yata umwana arakubona igore na yangina asoke gapo buma boyo ngina kweli ata awataki akoro busuko bobe nabo ngenda abana atore teke yoga yiga bakira bachurusa ara rokana bia obusuko muko asabantu bari nakuba tawe amakwiri nabuati amabera igakora tons nekera konaka numantara kunda lesandu kimi naro lega sokasa sigati to kwete okanyete era barkeke inyakorosiwa tuwasabayiga kaba moyo nogenda lira banse abantu banya gwatura sekenyoro nana yole moyole asitukura rasukurangiro ku mwaka myecha ametwita abane twalika enyenjo gikaransite enyenjo ngorigereria enyenjo ngokora ibintu le kuri alero era matanga ngo koraiga nyenjo ndangiri emisango kora nyenjo ndangiri ije kwa ndangiri naye ekera korangiri muama sikanya yo moyeli naye sikaya mate ya ratkiri mai nakuba teba asoso no gotana uyakamu yaro basi egatege tangani etwada bategerra egiyakabere we present ourselves before God inyeke na tegerere iwe kinya sara kwa na munainte na kinya sara ngoroki ama kweli yane na kinya sara ngoroki ukugena kwane witra sama kweli nakuba teba abakatolika na barobo batana ki esara yogo sabo okuya ngoteta kukora bwe ngoteta ko ngoteta yogo Baik saya ukur kabos bisa kalau kerja ke, boleh negeri ko buata, tapi ko buata singin coro morok, tapi ko buata singin coro motindu, tapi ko buata singin juga turunya nabi, tapi ko buata singin juga tibitina, asingin juraki, omo itu macam tu, nyasa orang ko sabang abang tapi kini tu barang candi ini ngapaku, lakini kurinde, Korea ni ko buata, obuwa, asingin juraki, ujendu menyabibe, asingin lete kinoreke. Njandeti yamate yane watebaiga omuntu orenkore ndabasusi wa Nyasaye ekera makweli agocha inga Nyasaye abatebe ekera makweli agocha inga ogokwa ime ya Kristo narogo kwa bukemeralia ya Kristo the worry is inga indakwe intoke ekera makweli anyodre abarakwe anyaro woso okrosenga yekane ngasawa tebaiga iba bibi byabo eitibyo na esara yo weitia wateba Nyasaye ngoitiande okobaki ebe byane byose nakore tiri bibi tunakore no kore kiba ebika na byoko bomusigo you carry your only pardon before the eyes of God inga Nyasaye gaki tiri simanya mangu Nyasaye ngoitiande na kote neki I've come back to my own conscience inge kina korire yagetiri yamatiane
ekinakorire kiagekire kinyoro ekiakorire kiagekire nyasaye tono otebaiga nyasaye ni agosaba tutwarwo twikori horizontal and vertical relationship religia igoro nararia nasi utaigo nasi wakuta mapanga hawa mpango wakwani batugiro mwaka myenja wakwani no potokene bado mujawa wakwani gawe kwa kora wakulega ekasaga twara ndia twakora mwana wangu wakira chingo wata wakwani bia wesokire bia lakini ayena nyasaye nigergeke na mache na mafuta okuye na kwao to wesogeti yangu wesogeti okurusorgege kwa bekanse your faith is not the growth kwena kwao tegemetumo kuburiga narakeke kwa bekanse wala asinginjiga nyasaye ndangiri nyale gotirina asingjukira ko mwakoyo ndware ngikuonyo mena nere ndware ngorbia sengo mena ere enate na sinju kuigena okuyena bwate agateba nyasaye ngayare nyasaye naise jitana chosi nyasaye agatunga mwanya wanga sike wigene kiaye when I look at you dini korra maisha yuwa kama tokoro korra miaye nyasaye Yesu ko twale breke liebiga leke ne koro muntu ndobyensiga na robo nyasaye miaye eto kutandramu twakore na pensi yamu lakini asimu kwa ushibo nyasaye maisha iko ngori yoyo na robo na misiri ngori na robo mutibu oyo omorogi wonu bobo karakeke waso ekara waso ire mremoto korro wangana bia mori ekara mukimaro mu usike sile wasike was wabeke chabi usoro wangena kwa rusi na dio kuruna liko wabeka ria eya kabere kwalete kirwa karakeke wanga no yale tekeme ms wakarakeke Megano wapensa abo toko ya tanga tosi ko kwa na awe to kwa ni gabuya we kamera goba ngiyo so simo jiko oboba nase ke chabi nabe ko rigena nabe ko mote nabe ko mugango nabe ke mesa nabe ligo kama hakike kwa otawe tibyo sinale mo beka oyo mo chinde ne oye ne pa yaoga oyo bosane ki ngo monyo ngo bosi ngo na ngeke kiwa asore teleki to jina si ke baba ga ke na sokera ebeki what I say this we are here and I'm crying to the people here begging lake what we got to grant you ya chiange to rochaine we see chiange jito brachi chiange see something inside me ane yange yo begete ndore yange aikonesa iga imonyerere umuntu na kite ifata yakore bwango tachana machumari antigira abona kike ngenye kokwere buya utuguri faith na ko tena ki wago sikire asobisianie obisiao inga ko tena kuri sa twesiga lakini kana mangana tokere terinche nyalebe honi your own mistake and carry the burden alone na ko tena inga sinya sae na muitaba na gato sinya saba ku watabana ki aba ku Yesu nasa na koroje my friend uko goromo mo kuoka oko ramo oko na wakinya segumo kioro lakini mara hizo ya swere tuakamana tuababa msasi kati yetu ekinulekemo ehamateyemo wanasuko no waka mungu nakuru chikoni umugako soko nyuma inene iliago sokaiga mungu nasumwa kangochali pasia nyaneiga nakaba bagutabana asenge yake obo kwa musingi umugako umuntu asenge yake yege sunte yakorekeke yasose kati na ko bate amaiseito anchirege sunte kubwa obrabwango wanyasa also mutangan ito sumuguro itabu kino chakana we need to have the genesis of new life itabu kino yanakan oyonoro omorobere inganya sae atongete igonaria ninsi na ko bate ekenya sae atongete agatunge byonse birebya agatwereri nekera atwereri agatule kinyurekiga ekerekia ekinyoro ky'obwanchani ekinyoro ky'omurembe ekiraro ndio siga agatebaiga kinde gyonsiga n'enkororo noine chinyiri mwana wantare ngo cyakoteke ntia akamubogoria akamuwa abana nakogoteba umugono mutangani Francis yarenge nasiyamate yaye ekiraro ngasiyamate yaye nuware gukora byonsi nuware kweyana nuware kurara nuware korokieke ora utumuka inga byonsi byakora sono mutangani akakora asiyamate yaye yumatara soka
akabikora akabikirania Mungu ni mwema omuntu okwa no mwako na my sweetheart good morning koraiga tebina sana kwa diga omuntu na wole na ki na kwa diwa no mwako na waki omuntu none how are you ngwana ta koraiga nobody biamole ndigeli gojaga numa tu mwako una koroka numa na gukwana ogora ki mungu nambia kwara otena na otena ki mungu nambia kwara ile agi kora igatinya senga akina kwa dibo ndetei abagaka mulinsa urumwaje na matangaya abangina bani ngaba kwani abangina utimuka kwa ndi nyumba bani kwa kwani dila umusa usaba kubona ki biyore baba biyore arwa orje atema ya orje lakini mwako mkonya mwako tikeke my friend obo gime moja karalia nyumba ndio siku naga mungira tari musigo kore kwa beka nyumba mubona kyo yani enkwano yuka iga oko muleta ange nebe kore ya chirare mugaka na keke na ngwania out of that greetings lakini iga ekokona na chingabi ya chiro gocha ya gero gochi ya kwana biba mungu kwana nere na barakona ki itato mina kwana my friend nyuma bana bataratoka imone kororo na mubona ki omugakone na kuba ngeta abana bane na kuba tena amuni omugakone bone krote kumukwana omugakone ni gako mwaka wiki duru weta babo akiramu akire na kunwa bokire bia mwara ile bia to inakoboli mukungo bati akubona ngimbuya mwareire no mware nere yuna pamudana na yeye kumubona kikwaboka akikwaraire ndi nakoko teba obwamate omugondo mutangani na saatwete ngayaria nyumba ekero kwani abana bawo kwani mundu kwani mwako my friend yani liyo bana litoka mwako na bono nkibona kyabekiga ubwo kwani mwako ne wakurire nkore yaye. You don't share with anybody. Is what is yours. Lakini leo na kitu unatoka kwa mwako, wala ki mwaka biole mbiale. Wa moro krumu hapo. Eko kwa moro kaigo, ingobere ke tuna sunwa kwa wiki doesn't add anything to your life. Aba. Aromo kwa mwako. Mungu, ole. Mungu kwa mwako, ole. Omadega. Biamole. Oye wa kwa mwako na Kwa mwaka resi murere nere na no kwa mwaka mbiole kore ega tega tangani kwa mwaka resi mi mwadeli wana waseli kwa mwaka resi mi kwa na matanga domere transport kwa mwaka resi mi ndobwa gerekeke esabuni gereti iso ngeke njiyo oko polisi tuyeme chano yao ego mechano yao mechano ndiye gakwera mwana bisi mengo bogoria ega tega nakota ebintu ebikebike mbigera tone yamatebia onye yamate tubwatyo murembe kinyoro kingi gwatyo murembe ingoro nyoma mwane nachikolera gisona kyo montonde ingoro nyoma mwane nachikobeka marusa asi yamate chinde ka kingo mwako no chandire ka kingo no chandire matega kinyoro bagati mwaka kyo mungu kwabyo mano marugiyale ate mungu ne muntigere mungu kwabyo mano marugiyale reality practically ono ekereme cyane yatoke ekinyoro gatena so rwa gari ntuwa kwa tebeti wakakeke ukanga kwiwo nekiro ta tebeti bono watakiro kumyoka asiso byango byabantu odana kinkonye nako watebeiga na sate abana gotongete anakwete na scans ibana ngo chimiro chiyago oyigoro chinguro chiyago muri nyasaye akina aberege tunasiya mateyane akina aberege tunasekinyoro kiane akingo bogima ingobo moyo ndogoli amatea ndogoli kinyoro kyake moyo asubusi bwabo asengenjo yaki nimeenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu nimeenda kinyume na mapenzi ya familia yangu na ngiri mukone familia yane na ngiri kunyere na mawaka na abere obosabisa buri komara kumambaka marawoba obosabu muri komara kumambaka marawoba lakini munakiga akinto bene toke nimbeke estima wakarakeke watoma biamole irani Ndiri boje tolu mwa kwa zo ko sikre se to so nyomba ndiri boje ya muri se bengel biao uwasa ko rota se so mwa ko ya zo so ko ko to ka keke okolina
Peke ko te kiro nombale kwa keke osama mole. Let us pray. Nana tadiga wana kana te kansara ne kubi. There is nothing I don't need my people. Keni yo se kona kinyoro na sai ko te biale weta sawa suwa to ko pia. Na ko ta na ki e karto wota le para. Weta le para ya anya wa ko ikara ste para. Ikba ko lamba. Mo no do to muri le butiari. Na ndo na so ta ga. Iga para ga. Orega. Uba ngoro we kire njero uba no uba ba. Ando ikara ste para ni greti. Ana ti wa koror. Keni ki amagera osaba. Ota ko ni no mo ka ga pe keni ga ko mo lagi. Di ikara ste para. Bas tuaboli gutwensi abakristo bamwe tara utamanye tubwisibia utamanye kubegechenga sabantu teba noyo ngale noyo. You be proud of what you have. Ekale ngokwa Nyasaye to ko rumuntu ndukwa mu nyugo na chire como tebia onsinyire na no meto nkeke omete nere tabatali swero murango yomo ile suria yemo swege tandekemo umonginone naboreiga 1 2 3 basa mana. You eat from the same plate. You eat from the same sufuria. Mwasore ke seria ke motri trisa. Ekale mwasore oro nyasao lego na bamente omungani seme. And I tell you, mo ko nyoma na 100%. Oyo ori bibiti na bibiti, anyo moeno mwaka no mongina. Oyo ale bibiti na bibiti. Mora metoi. Mora metoi yo. Oyo ko mongina 45 mwaka 25. 45 plus 85 ke konyora. 45 plus 85 emia. Or mo 100%. Uso mwaka 45 obe already obe 85. Ekero mongina lingo mugakwira nansi. Ekero mugakalingo mora keke oira nansi. Ujuo dansa, ujuo cha iguruga. Mwa moja, mwa drama. Lakini mwa bibiti ngo kwara na yo kwara. Omana bakora keke over. Bakora na bakunya kaniki ni rumwa mina maraoba. Basabere ngaki abie kwa jitero ngi namba samatari igirigeke namba yao. And that's why ama mabate gas. Moko minyoka no andeteni asaba gambi mure. Ekere mwa kunyo mananchira mwa no alenge. Ire kenyoro ngora tamatari. I'm watching you. Ire kenyoro ngora. Abana yaki wono fata mwako yonchandire akiwana ngokora lakini sabere. Ningo sabere lakini inyora. Asimwa la rubiri sukari bitobu. Nalengo. And that's why ukwira maiga. Mwana karte nyangi Nairobi. Bakore nyangi biye kadum. Nyanya watu bakataka ki nyangi doya kore nyangi. Very nice. Baada ya wiki mbili, baada ya miezi 6 mbali kwa nani? Uyabwate gari yae. Uyabwate ngoke nyumba, ubate ngoke nyumba. Ako soko muna tagete, uri na tagete. No police question anybody. Umongi na atana gakifata. Ndochi na atandikire. Na etana ni na rosi kina kola. Ngamate ko koroneki. Ubate filmu mu agrite video mu bate nyangi. Gendo motaye mudri nchale muriete. Ubeke ndagire mesa. Nchale muriete. Ndagire mesa na komedi yako cheiga. Mwikaranse uswitch on na ta aito bwana kende ubeke lyomi kuma ya koraga mwikaranse ma kunyuta na iga mwakone digiri ya liga bas yani le bata korra le bata ukwana liga limo kunyuta na iga mwakone digiri liga ya kuri liga ako tiya korone nya ma pege tens aligiri liga na olini ngono akuri liga ai mokaga te ma bone ga ki wacha oyo no. It's a sign, my dear friend. It's a sign kwamba tuwatigire byonse byatobekire ao kuwerere bage babo aitata ikwa nyuma tete nyoleke obyara abana biko nyoleke wolko yesoneke bage sonakende inyoleke kia kolete before tara manyondo kwesi ke yuriki no kwa manyete omugako obuko monginone yole yugete kolichi na nini na kuku alinjera osoba yes alinjira nyumba ya mleke ngiwe tukomena tipo na gregeke na so na mati ya mlele wanyu bwate wangu na wacha ngwasere weke nyolekega mabaka kumurega onyo mungu no nya ngotebye otunagi ona eno musachole tabatala rangira baka bande omatende mapema abo akama kiraki ona eno musachole amatebye ngani yo
tafadhali oitiri isigozi wanamo kuwarinjira karagira kuya gocha ko akumaita bieta bono ikirega iga amaita maraka bosi pi araya ekenoro rebo tekera na kuwa tena amara wekeke asaike asu wanda kwao inyora ingana achete ngaita makurine ngaita sinaete lakini sai na bana babe bane tekinyoreke abana bayayiga babagaini basome bayimukigoreke igoro asenge nje yaki nje kyandete gaiga ngambia abana uno mwaka Francis yasa mweka abana barabaya bakwina komotogia na nyore sanduki ime Kenya sako abana baya asengenje orukurira ika uso mutagatiwe kenyoreke ubyareta abana baya barabayibweli barabakonya abantu abana bategereri Mungu yumema Kunyo to biara abana baramatino usora machara biara abana babwata na machara nyasa kwaide nyasa nyakeke ngiyamo what am I saying kaba moyo asabantu bandi anaso asumugora tamanaye abaga pantegereri asaba hako waikarasite mata wakeke I came late. Asengenjo na watu mkutano. Ekinyereka ya kwangire. Nuichwe komeli. Aya haki ya kwangire. Na wateke mkutano mata abo bali. Ekinyereka yangiru mwalimu. Oyo tawo tokonya bana. Wono tefata kakina na asesu manu aso ekinyereka. Ekinyereka kinoti. Ya. So we had the meeting. Iyakabere na watu mkutano. Anatoka. Umose oyo mata mangana. We are what we do. We are what we do. Joga mwana machare, wana bete rongi, wana bete gigi, esigara. Wana oro musa mukunga bete rongi, okaruja esigara. Umwana kamadra ki, mama, angalia hapa. Enda huko, asenge yaki. Yanke ilikuwa bika, ya kutangaza. Ndipo ujigabu, ndio kiange bana ya ujiga. Ono watu ndio kubeke rongi, huko musaja. Wewe kurang nong kumusaja, umum na labike rong, nang kumusaja, muaka labike nang, nang kumusaja, nang kumum na. Jadi aku korang, asing nyumba muawo, woka nggak sisa sokong kita. Onyo muka koro muka kau nyumba buya, muka kau ne biol. Kenapa tapi ga, umum noja kita udah tulen, ni nyale, udah tulen betul. Apa tapi muka kau ne tiga. Kung mas ko na kumundi ay kira na sa ngaki mo na keke okoli lakini wa medio gende ha my friend ko timurero ko wetia nona malaika mo choraga yako chora malaika na una kumonga mo ko wa kimuroji akina mo muyare igana iga aka no muyare igo mo support aba ko malaika bata uno ne kiruba ikara sino matanga nono tena matanga ijo manduri baga loko buba asengi yake umuntu wo lesu mwebe umuntu wo ni wo tanga kwa gacha ama kora ngo tanga sabo mole bakote mwanzo ko mwako yete na matanga ai umuntu na we translate sasa na kitu yana nja kora yani busuku ta konyo wale ngo tenena na kwa ta magaka iria singe njoko betereliwa lenda chia mateche lenda licho mwairwe ngoba nyasa anegena saa koire kabo umuntu umungaini ogosemya umuntu umungaini okububulia amati yawo asama kukawo era ngakho sinyango ati yana mwana wona mwatire kwa babere mwabere keke ngendeka asugo tacha ngelo mugakugo asugo tacha ngelo bana bawo umugaka etoge y'umuntu no basaba akabande nabakorana bakurame teba no yonale umuntu no yonale ingasi njuko mulinda tumubere tumuika na kile yose ijana neti yako na kurwa nasinge ingo kuligelia nere abote ko mona kwa no sije ni akuligia wa mwire aja wata yana mnyako kwangu njuko gele negeke aja wata ajuko gele negeke diga mnyako kwangu njuko gele bana wata negeke mwaka ni mwale na kwa na lumba mutaka ningo mwaka mutaka ningo ora ko mwaka nyomba ekalo sabu ndagera mwaka usabu no mwana mutaka na negeke kaya kuna kurwa asama okao Tata, ay guatong kita yun so ni kita bilang siya kaya. Kung may guatong ang manyawanto, kamuwi kaya sumugondo. Sa itanya raja ka nga ng manyawang karasan. Elita to kamuragi diyo ko.
ora tata uyu minto France Miencha abaire korara otigira abana baye otigire no muminoya umutori bw'emiganda atokogosaba abana baye banyare kubarusya obwoba n'omuminoya bareme bamanye ng'amakweli noare eryo tata bagendere batwara obwanjani bakanyogoja kuwa mwana wa Yesu Kristo akaraje kuya bachore baye batwasabiraya tuwente ng'aikira asore gwetera aso bwanjani bwaho n'omwana wa Yesu Kristo yoroma bari Mungu rwetoigwe. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, nimekuomba uwe mfariji wa kipekee katika familia ambayo imepatwa na msiba. Ee Bwana, twakuomba. Onene Nyasaye okwenda lingambi ya mwanasubu gimobu gwatwaire amonase family ya Francis eyatigire maiga kubuli kurobagate abamenyetare baseseni seni abali n'emirimo useni emirimo yabase bakora baho marembe asekero yo magweta asikinchira bayigwana ni asuku baho marembe butambi onyare kubahayara maye butambi entutu abire bibito linto chasule butambi Mungu rotoigwe Morembe nsi yetu ya Kenya tusabira morembe asikanisa chetu tusaba morembe asukuru chetu nabayo tika tusabira morembe asi family chetu tika tusabira morembe asi family chetu tomete nabayo na sebinyoro byetu nabayo tika tusabira morembe asi ngoro chetu Mungu rotoigwe yetu Bikira Maria aliyebeba yaliyo mazito atuombee kwa mwanaye tunavyosema. Masori Maria waishiriwe neema Mungu naye wanyole gesio kuwaba kungu bonsi na Yesu mwana wende aonane gesio Maria mtakatifu ngina Nyasaye tusabire intuwa masalia Bwana nasekero kyo waitu. Amina. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Sitarudia
Tata omubyo byonsi Bwana, tunakuomba uwe karibu na mtumishi wako Francis Miencha ambaye katika siku ya mazishi yake tunakutolea dhabihu ya upatanisho, na kama alikuwa na madoa ya dhambi au alichafuliwa na makosa ya kibinadamu, umsamehe kwa wema wako na kuyafuta kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Mungu abe na inwe muimoke chingoro kwake byasomo nguru Nyasaye ito kweli ni vyema na haki tena na kufana na kuleta wokovu. Tukishukuru wewe na mabote he Bwana Baba ya mtakatifu Mungu Mwenyezi wa milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufufuko wenye heri liliangaza kwetu, ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa waumini wako he Bwana uondolewi ila unaongezwa tu, na hao wanaopata makao ya milele mbinguni yakiisha bomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu pamoja na viti vya enzi na miliki na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni twaimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila tumekutolea ili vitakaze upende kuvitakatifuza kwa roho huyo
ili viwe mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate na akikushukuru aliubariki, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakayetolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula alikitwaa kikombe na kukishukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwana aletaye wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyangalie matoleo ya kanisa lako na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulishwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujaza Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na mtakatifu Yusufu wako Bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, mtakatifu Francis, mtakatifu Ana, mtakatifu Isaac, mtakatifu Cornelia, mtakatifu Jennifer, mtakatifu Peter na mtakatifu Evans, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliyekafana na upatanisho wetu, haleta amani na wokovu duniani kote. Upende kulimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Sumaili Rukemwa, pamoja na maaskofu wote, wakilelo wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoitaba mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwa wana wote waliotawanyika babose duniani. Umukumbuke mtumishi wako Francis Miencha uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Umjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika ashiriki ufufuko wake siku ambapo utawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo utaufananisha mwili wa unyonga wetu na mwili wa utukufu wako. Pia uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walio hapa dunia wakiwa na kupendeza, nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tusibishe milele kwa utukufu wako, ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu. Maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote, na tutakusifu bila mwisho, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusibadilishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio mkombozi wetu Yesu Kristo. Wako ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliambia mitume wako, na tunatuambia mchana wa leo, amani na wacheni, amani yangu na wapa. Usitazame dhambi zetu, la tumani ya kanisa lako,
upende kulijalia amani umoja kama ni mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amina. Kakyomoleme b'omongulu te Yesu Kristo obeneinwe amatukonse Nasomoyo. Okawakwani omi no mote yomoleme ngachiri boye. Tazameni, huyu ndiye mwana-kondoo wa Mungu uondoaye dhambi za ulimwengu. Heri walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo wa Mungu. Esara y'ogutolibwa Esara n'ontolye nyole omoni obuya Maria babonsabere Malaika n'omwanjo ngobe gukyasa alitali Nyasaye. Esara y'obwanca nganyora omubiri omutagatifu Yesu ndye n'amaanyi ng'ayenyu ekyagera ebweka bwatebabo nankira n'enkoro yane omusara y'obweke nti bwina omusali omulewu tingwenere tyokanyora omubiri n'amaanyi nga Yesu okobe ibe byane omonguru tingwenere tinosoe mwane enda otebe ngane yemoyoka n'omwoyo one n'obwene. Esara y'obweitya ekyagera ebyakube naye n'omuya kirima kuloba otingo kyagosalekalo Nyasaye n'omuyo nkwere mabere. Esara y'ogusasima aigora sare n'enkoro yonsi n'inkolya tinobwekana oichasende oichawana ngonchoronkoromia. Basi huu ni wakati wa kupokea komunio takatifu. Wale ambao wamekubaliwa aba Katoliki bali bancheire byaliganiti tukuje kwa kupokea komunio takatifu ama ekaristi takatifu. Wale ambao tumekubaliwa na na maskani umubiri Kristo. Amina.
tunakuomba umjalie mtumishi wako Francis Mienja kupitia kwa maombezi ya Mtakatifu Esther, Mtakatifu Josephine, Mtakatifu Rudia, Mtakatifu Anna, Mtakatifu Rinet, Mtakatifu Rosi, Mtakatifu Jenny, Mtakatifu Keva na mtakatifu wako mkuu Francis. Atuombee na kutukaribisha kupitia kwa mikono ya mtukufu ya mwanao Yesu Kristo. Atakaze kwa dhambi hii na kuondolewa dhambi zake, apate furaha ya milele ya ufuko kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. As baik bersih family, bersih family yang ke, aku ada, ada yang keluar dari aku mengenal aku. Abairi, abasani, baru itu ngobrolsi, nyekien sana apa ni wajib ya. Ini cuma orang mana ni orang, ini family ni. Mungkin ada kat cerita ini, family ni ada ini. Orang aku orang aku bersih. Papis. Orang aku hebari, mana? Orang aku bersih. Orang aku Anna, orang aku Felix. Naik cuma mana yang aku Isaka Omundi, Jose Ombote, Marita yang sinayang. Jose ni boleh.
hii ndio familia yangu. Kwa marafiki na wafanyikazi wenzangu, wana kijiji, nasema asante sana. Hii ndio familia yangu. Yangu mimi ni Cornelius Miencha, nafuatwa na Nancy Nyanduko, anafuatwa na Monjali. Kuna mwingine hapo anafuata, huyu hayuko, ako pale chini. Anafuatwa na Regan. Mwingine ako hapa anaitwa Brighton. Na kwa saa hii mwenye ako pale nyuma anaitwa Bosiboi. Hii ndio familia yangu. Asante sana. Manana wakwe. Sino mose kwa manene. Muraga na bani to wande katikati. Babere bare maga na babere gongo babwati. Maria tanze ni panyambe. Yana ro muga kone. Oyeno mwana no manana akuru kuonde. Mwa kona akuru kurube ni basi. Oyo ga akuru kumonjali. Noyo blessing. Naro olegatia nero korora mata ali sefami. Kuba tebya basani batata. Mwensi ekero moko genda mutusabirani. Naende kero moko genda kero yomo asesini wasenge taria Yesu. Mbiyama. Bwana asifiwe. Kwenye bato nili bakakora maambi akiri musasiroti yamano nakuru seria kwasi sawa se yara ntale gojo kwa naga ane dincho mwana manene wana bakire mbiyamano abandi baachire akirende muna mwatigere kamuna murori wala ngikuru goro urmoja litwara gocha etwara chenge mbura ya achire mwana mwana togocha ikandware gukanga lakini murori wala rega kero muntu ngandara ikebuaye iyo karokana no mugaka arengana masikana ndare ngo mwetewere aki aro muchore ndwe ko bayigo uyo kono bari mwacha kubikiona na bange mware ngo mwacha ko kuyo minto cheni fanaiche mbuyo mwana ya sawa se asante kusasi baba ni mbuyo mwe ya sawa to ikiboni ga ayo mugaka otunyore whatever uyo mwana ya sawa tulende ane yo utakire uyo didi kwambuka njinga nade ekipati mna Nyasaye ndio yo gatatu na ndio yo gatatu Nyasaye lero mubuyi byose erieta akoroku didi kwambuka na ndio yo gatatu haya oyo bono nere oyo mwako oyo gasi Miencha lakini hapo boss Miencha nimepalisa na hiyo. Tukuje huyu nyango yangu mwingine anaitwa Rogani Sindani. Watoto wale hakuna hapa. Sawa, hiyo nimereplace wote. Sasa naomba asante Mungu akulinde. Lawa Miencha imekuwa photocopy. Miencha ndio huyu ana replace mwingine amebaki huko. Mungu atulinde, tuwe na siku njema. Msifu Yesu Kristo. Milele na milele. Asante Mwenyezi Mungu. Father, Catechist, wote tumesema asante kwa kufika hapa siku ya mwisho ya kwaheri ya mzee Francis Miencha. Mama pole na familia yote pia, wasemeji wangu wote nimewapa pole sana. Wacha tuamini ya kwamba siku ya kuumba kwetu
tuliletwa hapa duniani, tulitoka kwa utongo na tukaambiwa lazima tufanye nini? Turudi kwa utongo. Kwa hivyo tuamini ya kwamba kila mmoja wetu lazima atarudi kwa mchanga. Kwa majina Dominic Nsongo, hiyo ndio mpenzi wangu anaitwa bila amewambia. First born wangu anaitwa Silas Nyanjoni. Second anaitwa Immaculate Kerubo. Huyu ndio watatu anaitwa Encho Mungare. Na huyu wa mwisho anaitwa Faith Mwango. Thank you very much. Mama na orang yang rasa nggak kira mungkin sama dia tentang yang sekarang kurwas. Friends na wakwan rimbi amuni mwezi. Kisa mamita mineti bina nite ngino yorenda. Yanero mwana no mutangi akuru kubati kumongeni. Onero yo kabira akuru kukingrisile nyakoni. Onero mugakoni. Tiangwa musangira karwa simba kwa ninga waire biye. Biyama narende asenge chiyeri bageni. Etwaka etena ntwale gukwana kagare naro na chisa cha chire bintu bya chira kinya saya wakati ro wanje kwaje. Igo tigangira nili ngambi yamana asenge chiyeri ba. Nende nabakoyo nengo tabana pole tole mere twese. Asa no turochi. Asama yete ngoro kutong mogendi eke munyango biyamano tena saa ato stentwezi Wairi wonsi kwata tango ba keranga kuyamone jasa marieta ngoro kugat kunjiri tata ngoro kupita se to mate raburuora itali mbwa nje mbwate rose sasa ni na kajonya lake kako kupita jon kaito no kale katia mwangu rale bia asante sana ya mama Kujeni mongare einere familia ne tumato mano yomo akuru kumefi sionana yonero mabako
Asama lieta ngoro kwa Douglas Munyana ukere ligoma asante asiba mwanya kwa Mungu ikera sumusangakano yasawa konya mukwirana munyaya kwa Mungu ikera asante ni bayirira bwi asama lieta ngoro kusamu Mombasa njomo mulomo nene mwenyombente kana yumo minona ko peiti nyamisa wale barabara Nguba kwani wewe sama yetu na Mungu alikupeita kabisa. Mungu yamona tu kwa sauti wako mwezi. Mission. Sawa. Batairia mission. Basi. Tena kurumatea. Asante kwa kuja kupokea pole. Tena kurumatea. Ndio kitu ngumu lakini yako exact. Sio? Mimi naitwa Kefa. Ndio kijana mdogo hapa kwa nyumba ndogo wanasema, sio? So wewe ndio mama. Na kwa sababu ya wakati, tafadhali mdogo pale uniruhusu ni recognize moja hapa. Ningeomba the Mesara group wasimame tu kwenye yako hivi. Simame, good. This one. So, asante. Thank you. Mama. Naro mnotigeire mwaka kaje. Omonana abakwe naye nsama gita nestakibu nyenja unero mwanjione na mwanjete lakini nari ngo mwanjete biyamono kumbua njetinga teretio ndesi minga ase nyangi ya nyenja amwacha so gwanja kwaye iganya saba konya semoko genda mogende biyana ndi munyagutisabirana Jesu binisaranga yo mwawo miyenje bwanira yora ono ngotegia bana ba miyenje ngabaikanamo nande babegende ekemo olengana muna baigetamo ekero ali moyo ono pia mwana simuza watu wapole kuba kwani mbia moli yetanja kinu nyambeki ni ere baba mwawo miyenje ono naba tebiri mbia mono kiagera mwakire gotwa pole ase moko genda nyasaba rwanirire narai okay kumara kwa wengi ya ande tawata baringa nyasaye bwachire murobeliote wendu yane uraira se sanduki asamo beka sagia samaje tangor koisa ko bolenge tino mwaoyo uraire maiga se sanduki kwa nyasaye tigamo agate de familia yae oje komera no burutu bugo chumocha yabona yamona seliwa asama lieta ngoro kiteni sonkoba oyo raira ale ba mwabo yani aroyo minto tato mwabo atato minto na ba abaiga batigalete ngumbwa abatata bakagenda bakaliyo mumbwa alia asakuru kukiawa igo abairi abamate na basani gamba akirenga mbia mono asogocha kutoleresia matanga ba mwabo mbia mono abana bali baito batatu mayeti mole saije kama watarora aki mogo twetani tuna bango watatu kumbe mbona na sara kwa bas nje asama dieta ngoko kupasa songeli no boko ni chane kasi yeto una mwebele toko tebia abana batumanye batumanye akero ko cha kumirana kimwatara kwa manana seito endelere mumbra Mwana ndo manena kuchoka na isibiya ika ucho chichotorore. Karibu kwa ajia bantu wanu mundu. Ndio mwana. Mwe tena kumni sana. Bantu wenu ntati mbamba yetu na wake.
Nito mamuna maneno mwa makaya no makaya. Ba manyeta ba ngundu kia gwale ba ibento ba manyeta. Nito mbata sabina nyawoke uma umienda. Ulota na kondo ngando na ba. Opa ito ko kunya karena itu kana ngakiti wanga nego omokara ngibu anjete negati ba manya pakai bento yo. Ya ko kara chonde je no menke na kijire tete inyomben. Ndiye mwana soko ngari banga na dia ta ko kitongo rongo yo kingunde isalinya mara. Mwisho ko mwabo kwa tele toka kore nyangine na doa kore nyangine yendane ro tene to mwisho ko mwabo. Ono nende nchi tubatanda ndio. Bila. Ndio kwa basi ndugu zangu tuliokusanyika hapa siku ya leo, tunatimiza kazi ya kuzika mwili wa mtumishi wa Mwenyezi Mungu Francis Myencha. Ilivyo desturi yetu kama waumini, tunaomba kwa matumaini Mungu afufue mwili wa Francis siku ya mwisho. Francis Myencha alisaliwa upya kwa ubatizo. Tunasadiki kwamba amekwisha ingia katika makao ya Baba yake wa mbinguni. Nasi kwa tumaini thabiti na uzima huo, tumuombe Mungu awafariji wazazi wake na jamaa zake, atufanye zote utamani mambo ya mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Tatu itore igoro, eta ya risikwe. Masuri Maria, waichile neema. Mungu naye wanyoni Yesu, wao kugonza Yesu mwana mwene aona Yesu. Maria mtakatifu kina Yesu. Obana wastahili na suma na soma mtakatifu. Umunguru awe na inwe. Tumanisha nyako wasina kwa na kutambe. Tata no mwana no moyo mtakatifu. Amina. Tuandamane kupeleka marehemu makaburini. Tunatumaini siku ya mwisho utafana naye katika uzima wa milele. Twende na amani ya Kristo. Basi, wanakuwa kwenda kumwili mwelewano. Tulimu mwaka mwenye matatu. Umetengenezwa na mikono ya wanadamu, umweke na malaika wako mtakatifu alilinde. Na huyo baba yetu Francis Myencha, ambaye mwili wake utazikwa umo, roho yake furahie kwako mbinguni, pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mungu Baba wa rehema, kwa ajili ya Francis Myencha
Bwana umusamee kwa wema dhambi zake, mpokee kazi njema alizofanya. Tumuombe wote wanaohuzunika kwa kilio kwa kifo cha ndugu yetu Francis Mienja. Bwana uwatulize wote waliofiwa. Tuombeane sisi wenyewe ambao tuko wasafiri hapa duniani. Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuko wa mwanao. Tunaomba utuchalie sisi na ndugu zetu marehemu tufike katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Tacheni hapa algo. Kanga muabe kadi suru bisima hata hapo. Tacheni algo rufini. Tuki resne ba ko beka. Yesus kirogo. Yesus ko kirogo. Yesus kirogo di bara. Mwenyezi amependa kumuita Francis kutoka uzima huu. Tunaweka mwili wake udongoni urudia ulikotoka. Kristo amefuka wa kwanza kutoka wafu. Nakabidhi Francis kwa Bwana. Bwana ampokee katika amani yake na mwili wake aufue siku ya mwisho. Katika maji Francis ulibatizwa. Mungu akamilishe na amina. Mwili wa Francis ulikuwa hekalu la Mwenyezi Mungu. Naomba akupe furaha ya milele, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Francis, wewe ni mafumbi. Utarudi kwa mafumbi. Lakini siku ya mwisho Bwana atakufufua. Kwa rutire sukaiga na abantu banyaribaga. Familia y'umugina. Poni. Kuna wengine?
Yesu gakondangeria. Geture Yesu gakondangeria. Geture Yesu gakondangeria. Bateri bane banyanjete nitaboliwe mbatige. Geture Yesu gakondangeria. 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 Geture Yesu gakondangeria.
Tukumbushe daima kwamba maisha ya hapa duniani ni mafupi na ya kwamba hatuchezi tutakufa lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote maisha yetu, tufike salama katika ufalme wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Raha ya milele umpe Francis Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Sote Amina. 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 Umunguru abe na inwe Naso moyo. umunenye sanya ko wasena kwenda botambe wetera sokwe na kwino Tata no Mwana no Moyo Mutagatifu. Amina. Tuzana mwana bokisi no mwajari wa Nyasaye emise yetu yo kwenu mwaka Francis ya elire. Mbia mono asinyasa. Mbia na machuma sega sinu mwakolire ami wasenjo bole mereli. Mbia wana tuensi pia wote na sembere iga. Wetera somo sarabo ya sakramento koye na nato bole nda singe iga. Asimo ko yenda ngasaba ndi chama de cheno na resimo de bokoroke botambe. Akibona bye bye, tena chilekana. Akibona bye bye, tena chilekana ni Misiri, Misiri. Oh Misiri, Misiri. Akibona bye bye, Kama Jumani. akibona bye bye, tena bye bye, tena chile kanani. Kakibona bye bye, tena chile kanani.